ka AICS haki lai teli jika hikai bantip yakakor komputer hari boy district hanongpo ha umsning bat ha boy rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top Kinong ilam bat gibor peniat jong ke Meghalaya Cricket Association. Hakikat santrik urisau arjar arpsau kila penbena bo Vice President jong ke Meghalaya Cricket Association. Uba regional karkamni na Riphoi District. Ula syatung kumunong pet tongkmi ya ke jingilekai jong ke BCCI lane ke Board of Control for Cricket in India. Haka jingilekai test match ke balai kaban nilekai hapadeng ke India bat ke New Zealand ha Mumbai. Kaban sedang nadu ke Shitrik unaiwing arjar arpsau. Kumban syukudo kediat Boba Reynol karkamni udiu Presiden jong ke Riphoi District Cricket Association. Pan udiu wei na girangba obala don benta shibun hakaban kentiu ya ke cricket hapo ke District Riphoi bat kumjuru ha ke jelahi barok kawai menta lakat to ke nesnem. La roban kedo ke jing penkre na ke benta ke tiga lempung kadangnya cacai bat ke nong pej nong kemi ya ke jing lekai gila penkre ya ke kai pot ke batikana ha ke badi bat ki jekai lekai ki umpire ki nong lekai bat ki wei. Shushu kanik jingwan jongo jong ke New Zealand ye ke India kan sedang da ke tes ke Beningkong ha Bangalore ha ka Sinthoding. Butpat sa ke tes ke Baar nadu ke Arab Sautrik Urisau ha Pune bat ke balai nadu ke Shitrik unaiwing ha Mumbai. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai